Om Swastiastu. Inggih alit-alit sareng sami sapunapi gatra dumugi kenak lan rahayu. Kecundok mangkin sareng Ibu Guru Sri jagi miringang alit-alit melajah basa Bali. Durus piar siang video puniki. Miring mangkin melajah indik kruna lan raos. Tujuan pembelajaran agar siswa mampu menyebutkan kruna lan raos. Kruna lan raos kalau dalam bahasa Indonesia itu sama dengan sinonim atau persamaan kata. Adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim dapat juga disebut sebagai persamaan makna atau padanan kata. Imba kruna lan raos. Aba kruna lan raos ne bakte, artinya membawa. Di sisi lan raos ne ring jaba, artinya di luar. Pasih lan raos ne pesisi utawi segara atau pantai. Pa kruna lan raosne nampak, artinya dekat. Wanen kruna lan raosne bani, artinya berani. Benah kruna lan raosne patut, artinya benar. Kedas kruna lan raosne resik, artinya bersih. Bayah kruna lan raosne taur, artinya bayar. Adeng kruna lan raosne alon, artinya pelan. Wano kruna lan raosne alas, artinya hutan. Anteng kruna lan raosne jemat, artinya rajin. Nandur kruna lan raosne najuk, artinya menanam. Makita kruna lan raosne melet utawi dot, artinya ingin. Tongos kruna lan raosne genah, artinya tempat. Lantang ne dawa, artinya panjang. Demen kruna lan raosne liang, artinya senang. Pidan kruna lan raosne imaluan utawi nguni, artinya dulu. Miwah linggah kruna lan raosne jimbar, artinya luas. Mangkin wenten lengkara bapa ngubuh siap aukut. Kruna ngubuh lan raosne napi? Inggih patut, kruna ngubuh lan raosne miara. Lengkara sane kaping kalih, Mimi ngisinin antikan jepune rabuk, apang enggal mokoh lan mo bunga. Kruna rabuk lan raosne napi? Inggih sane uning, durus cawe sering kolom komentar nggih. Inggih alit-alit sareng sami, wantah kadi asa punika video pelajaran basa Bali rahina makin dumugi wenten pikeunahipun. Menawi teu wenten keiwangan risi jeroning ngaturang video puniki dipun lungser ageng renang pangampura. Om Santi 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 Om. Suksma.